Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Raha rejeda mpango watu siku leo yenu. Tujanza mrenge nusu ya dakika mwangalie le photo la wanadamu wan. Na mwangalie ndo ikam sidi mrambu wandu wao ngamjonda ka baadhi hao wakama guverneur wahe ezisiwa baadhi hao wakama rais wahe ezisiwa ndareshelendo kaya inuchi mara ya mwando unenesao imafoto yanu hao wanadamu wanu jabu ya kaya mission mbili nazifanya sababu ndao ili sababisha harimwe mission ya pili ipanga mpango maksus yangu minao yabanga mjodo ona ihorendao ukaya haina wakati ngamjodo weshia riwatekeleza harimwe mimbari zinu haile namne kao ngwendele yao ni makalima ya hao nani mnamne kao wabalia kampani ya siasa ikao waitendea. Ibano muhimu wa hemisu ya hatu usikwale winti. Nugombili basi diza mpango wunu hususan daun. Tujatena mwangalie na fotolinu. Tena. Kabana mwangalie na mafoto ya saya tena. Mfano nalini. Basi wa Komori na kanjane ndele harumu mpango wunu. Anzani hoka yambese walimiwa hangu kona ushinda. Uvembeye izo kangu izo roho ni hangu na kanjane mnike nizo yabote ju hanjani yenyi. Mlona efasoha. Ni watangazaji. Ni wakomori kanga mjihundao haruma imabangu mbali na mbali. Mlio haruma yemijia hatu. Haruma zempado. Haruma magongo ya miri. Haruma ze karata za fwaye. Haruma ze fwaye. Mbrege pozi mbavi. Mdukuru le suala. Lehema guverneri wazisiwa. Nane maprezida wazisiwa. Ngajo mwambio nikaya inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Izo wananyasi wanu maguverneur weda waridelia wardi yahadja waritekeleza harumaze mimbari kao ngizo nado ulamuna no hawa kehoritati. Izinuri mwambia nizo ukayangabo mro pihao ibana mkomori nguzulumiho la shaka fi hena mzimandania shinde ya rambuwe o zulumi funugo nda hu inde hadisi yo kwa leo. Bada imarais bada rago uhuru hatu rakakane bize ikao chimabio duka ya inumpango warar ukao mpango muhimu ndondo ukampango ngo mfanonu wone mipango ya abira hasibabu dile swala lini ragudu wakati rari ngo uhuru ze bije za zisiwa zikahunikiwa ima guverneur na mangalie haruma ye tour de grande Comores nane miji mbali na mbali ye pari ya tilwabo itilwani ndo ya zunguse Comores abugari mbo mwali na njuani wajao iyo tilwani mkolo na mangalie ze likoli izo zifanywa mkolo zakahujwa zidungwa na zemudiria zafanywa ni almarhum Ali Swaleh
basi do ragudu wakati rarengo uhuru ragudu wakati mada udala arenga yezi bahaja bije za sisiwa basi mbre nambiye usiku ujima barengwa bidola rangi la henda haruma zelikoli hizo za baho namnambiye kaze mudiria ragudu wakati aliswali yazirenga yazifanya ikangabo mwana mkomoro rangude ntsihu za bahai rangi ya chamilwa ikezi renuvelewa rangi na mrambiye karagudu wakati rarengo uhuru fanyi hapare yazingize nti hatu haurengeza ile kawe menye na mrambi abo ubandra jori jehinti lukaya ila politiki ya bali wa yokaya magouverneur kawa kana sireni za hao na madirektori wa hao na idara ya hao ikao ye bije ya hao wakaunikiwa kejaka utoshiza yesaidia imendelewe hezisiwa ikao wajitawalia yode heli akaya ye bije lange ndao yokaya ngawoma shoferi phantom ngabandwa hazima phantom ngawoma fundi kao wabandone zelikoli za hao wende haruma prive ile malila ngazini wao e guvernori wala yazijere hakaye mfaume buhari yao kaja kautoshiza wakaurenga na mastager wati haruma za idara za hao imapesa kaja kautoshiza ye balia ye idara ila koya johamba shelea bitola rangi la shelea alikoni fulani haupari fulani yomkini si hapa ajali aksida ya ukaya upepo uri hamsaada usaidilo yentsi bohamba uniko mnabije wahangalia pare maksus ikao yofanyiliwa chozo boneso ya ukaya iparenge fanyiwao wafanya hekinyume haukaya zimali zila ngaza nzoze ndo maboshoni hao yabarka nzaro ne sehinti ija wakati akaujeke na hatari nkuinu hatari ndai duka yaba jawamba akao marais wazisiwa ngabo rais mgazija imnumjuane mumali ni raisi wa heinyo wadu andikao wa mapresida wane harumati nzima ya uma presida mane yapangari no rangalie harume guvernera ya juu centrali ngona ma ministry kumena mararu honda kumena machana yude serikali ya juu ena mzima balange na idara na madirektori wa hahi na wanrohazi walo harumu idara ya hahi na sinang na mgalem bijem mtiti wahe daula yanzu alibema ministry wala wansi pia yalibema ma directeur general wala wansi pia yardi angalie idara wilai fonctionne na balatse na gabwegu president gazija ngena ma president agena ma ministry kumena mararu hunda kumena machano balena mjima bala ngena directeur wa hahi ngena ma employé wa hahi ngena ma zofera wa hahi ngabone ngena wala ma zofera ka wadziho wachoneha wala roba ma phantom ye bije ya ngazija ngajende haruma ma ministry kumena mararu hunda kumena machano yuri angalie president na sireni zanzozi ke yabo ya fonctionnaire yo myaha rende mumalide namna ila wiyo mawaziri kumena mararu hunda kumena machano na madirektori kumena machano
na masu directeur na idare ka ngandwe fonctionne abore tsari waza ma ministre megomine na machano riri wasuli nzuani kumina watani tena umvanda ula abo mego michani na machano wa mawaziri yona ila serikali ya mikuani mdungo wishia wanadamu wanu waidaili wao sharaka tunjumva uraha basi bade mali zila zunjili wa bazima jundo kastuto shazalibe gouvernement central kastuliba ala mamina ze gouvernement za sisiwa kachukua sili harumwe mira ya yentsi imali ngaendao bangano ngalibakishao done gouvernement central na bangano lenjia harumwe ze idara ya ukaya ya ministre wa hizo affaires zabonje wa gouverneur ngonjaji sawa ne gouverneur sawa ne ministre wa hizo habari zabonje wa gouvernement central wende wajihundu banu bajima yonda ila yezi jamii kuani ivungula basi yentsi hatu iwolo rangalia emiji ya surwa rakani yoze likoli za surwaya mitami huli fumbuni moroni zelise za hatu zirende hakamakana zisali de sinema de namna ila mbuzi zikafungiwa haruma imajimba yao ze plafozi wolo plafozi raho rango wakati wa hemkolo ateje hond izunga zijau hindi duka yaye bije ya hema rais wa zisiwa ngiyo nchashi ya walibaradi za handani na balango wa magendro ya njua rengeshehe ichongeza kabati wanansi wa zulumiha yani mwade ujihundo yenda bonze ena mnashioni gujihundre ende bonze ze école publique zabandonewa ze pare zirende hazisiwa za maji ni mazahidi wa Comores ni mazahidi na mweshelee za hundensi hatu nane za kaze hundra Mohamed Sambi hajar mwe pouvoir haundule jahalilangi hilo hamba kabati nzia rijo fonctionne timpaka rihuzu wa hususia wa Comores na rihuza yentsi yode solution iwona ndio basi lurenga yentsi rihuze rulize mwarabu rengo huria rulize mwarabu imabadui ya ndema mapesa ale alibefu ya libe wando hati yode solution iwona basi shaka jawahi yatimize izila kanizo enusu ikilu haja lazima ya continue zila zakaya yarbi tena yaende ya huzelebwe ani ya duselebwe ilobo tijua li huzebonzi kama jaka solution chote ndiyo isi woi mtukufu azali asumani harumu hakansi hafikiri mahakume watina mahiyo hafikiri yentsi yahe hamba yinu itarahinge jorekeza mshubihi jaunu tikaye hata hapara hasheu na shaulila ima gouverneur narizukuri narifikiri yentsi yinu uresiba kuna ujauka raisi kuna karna ujauka na maraisi mane harmamnansi hamando hii kuna ujauka na rayom pale de presidentiel zikenne kuna ujuoke na madirekteri kao wanchi pia kama chufanya hazi yabo karazi rishiliane rikewezo amana waheshe siwa shanjuani ze proje za hangu izo za haho
bomu mwali bomu ngazija Buhari yabo Hasani Hamadi havuru, Mwingi Baraka havuru, Salawi havuru, wabakisha Waduwaili Fadhili na Chamssoudine, Gouverneur wa Shesi wa Shanjuani Amis. Waudu waundiha ukaya wowo waishindi waelewa mbavi ila politiki yatendelwa ni Rais Azali Assoumani. Yona nzo nambe hinti sihiye harimati mimbari zinu hautukuza Misi Chamssoudine, hautukuza Fadhili ya ukaya hakika wanu wanadamu ikaongo na hamu ya hensi hao wanu wanadamu wanzawe hensi hao ilawe harimu maskini ngukono rayom gouverneur rayaho wakaunikiwe bije wiswarifu heli wanzao na maministri wa haho na madirektori wa haho ena wanzuaje ya uone ngomnikia envelope ya hahe neze sireni za hao za uzingize ni banu wanzo wende lomfaume uturukuta ngo hizo urenda fonctionnaire tirande hommage basi hono komo wakati kao haturumwe list yakaya ngodo gouverneur aikachenda gouverneur jitoa rumwe listi yakachenda gouverneur wodo akatina nishofikiri ebalaje shana reje mbabi heli mimi na kufikiria Misi Chamssoudine sikawona hama de mahero wa hensi hatu basi chongezo wakati ya siwane covid na mwona ya tilwari mwemvio basi tifungutumu ya tumfukare juma uchomomba dua ukawa mengoni mwema hero wandu waturkurayom wasaidie shale taramoli ja wakati ndao du wakati ya subuti ya mbukaya kachuju wangu juambia wa Comores ndongo indini awanjuani ndongo indini haizo yafanya haduaza ukaya harumwe milima yeshesi wa Shanjuani nezaporo zakaupasula zifanyiwa pare yeshesi wa Shanjuani shelekeziwa haduaza hokaya zihazila ilaza hahe ila de bila ya hahe hena mna sharia shapangiha eshafanyiha mwali ilaza fazuli eshafanyiha ngazija izuza madam Farwati gouverneur Misi Chamssoudine ndaka hulindia haukayari ono wakati kao lejilika lahaho likahama gulire wao guli kartigo ishango nongo hubitsi mahaminchi ya gouverneur undo wakati ya kabidu cherereye wabetitia ze pare za njuani undo wakati wakabidu cherereye chirekeze poro ucherereye kaze tuneli za abiraru mweshesu shanjamide na zirengeza zelikoli ni mwengoni ze prezilo njuana basa zendao mide nazifanya zijua kifie mahakume warumishi haruma hakume na michano warumishi haruma ya daula mahamili basi warumshiha haukayaribizi ane 2 ane blashi ya covid yentsi hatu kofinewa
kabati ya mviyo haubatu ya kaujua huja rijari njari maiba la Ukraine mahamili bahi ya pouvoir ya gouverneur hushindi hufanya hazini zonte pia hushindi hufanya hazini zonte pia armashesi wa shanjuani kinyume ya mahakume ya vira watu shinde wazifanya unu wakati ya uvaye juba ya hao cherereye urege mkogo juambe tifanye njuani ya milima inundami haukayati sakrifio mshahara hangu si sakrifie rayo mya hangu si sakrifie maboya hangu si sakrifie mazoferi wa hangu sirengeti ni nkashesi wa shanjuani wafanya ze pare zinu sakuja jonji harume piege yaho wanadamu ikao harumashesi wa shangazija ikao wewe ngojue hala haho aibu yujilia mwanama mtukufu njaka hulinda kangwe ndo wanjia harume ranje hila ranje kawo ya wanadamu ikao ya mjihubilio hundwe hawasi kaya hundwe njuwani inuye haho winde wa yunda ya chumkinishi harume mahakume ya wira hokaya wano gouverneur zinde za sonyi harumashesi wa shanjuwani bu mwanama mtukufu ngondo wanji harimo mva ikawa shesi mushakindo adingoni hata moto mwana mtiti uponde ukaje chubutia do balashe simukana de movement na lawe movement yakindo adingoni yokoke chula azimu yakush wandu warumishi harumensi daraja za juu wende wadorubia jeze namna yeza kitoto movement daramto na rohe movement za kindo adingoni hamada hizo baada ngama jomre jeze serikali za kimiko wani kanga mjuwao mnaisiwe kaka mnanti kaka jatimizi emili ya wanadamu ngama damu asubute mwongo kaya ngama jomke na rais mane na ministri mengo mitana waili na directeur mengo mitana waili de cabinet wadada mdo wenza haya si watu hata gouverneur hata député ngenu nyindwa jilera tujo kubaliwa mwanzo mkene maraisi mane yodezi ya mikuwa ni kanga mwendao mwatanganye parti e kampani mlonio ukaya mranganye sharia mranganye ezati lwanziani zifanyishi wao mrejeze nsi hatu dingoni harumaezi za mikuwa wanadamu kamchuona haya yentsi hati heli ya kaya kamchoshelea garanto mva huo haukaya mva huo ala kuli hali ngwendono jiro shagaranto rejei harume mafundi wa dini batisha fundi juzi haka haruma darasa mashallah ikawe fundi huo halaliwa ifundi huo halaliwa hende harum harus mashallah hanika imarusa zinyasia za lazimu mashallah bala tikafikiri zikajabala shahri haji mbachena yaukaya harende hamdai yaukaya gudailio wa Komori bakwatina maji hasadu wa shesi walu haruma wa mji wa Moroni ananzoni muzisha ndongo nzima basi hiyo wakati ya kahanda haruma ya shughuli ila hindare tar haukaya haka na shughuli ya saya iho nanzoni ndiblazi yipare inu mwigo nao ikao le gari la ubali ya henda harumwe shughuli ila hushindi huviri shughuli ndaru huwaswili haukaya hindi ipare ikanjema kinyume ya mahamindo jine yema le gari la maji
la balie maji la kahanda la zunguuse lende la ve harme mijila ihuze ila ala magra privé ala lifanya turundaru engeli kaure kinyume ya mahamindo jine iyo turunzima basi ye pare wirari yao yabo hena metera yomi nusu ya milioni ya mapesa nusu ya metera nzima ya pare yezisima zifanyishi hao nezetio zenjezi wao izo milioni za mapesa ikao ngazi zinvestiwa zitilwa imaji ya pari hani harumia mahame nani hamavu ije ne mapesa ne maji yalo haruma ibambao zisimekao wakatirilo nunu ngazi shanji wao hawenjeziwa ili wakomori washinde wa Parise namne kao ngwajo Parisa maji leso alangilo bana yetiyo nzima bala ngefora linga yeye bije yahwezi simajilange kora linga yahweneze maji harumwe miji nane mira ya mgroni yenge ngejo haralinga na rende harumwe directeur wa hempu le directeur wa hempu oyi hamade heli ya zamba ngwanzo njeze mbabi wawandu wachangao wawaheshe si mashila shana nzoni huzise bufundi mtukufu Said Harun kawe wendu wenu tukuzao harume shughuli harume emission yangu ni uvumbweshe simu shanga bwe Said Haruna jana au shihizi lopo nsi shanga nuvumbwe wewe alunukesha ndo jenisha utukuza nuvumbweshe simu shahao harume emission hiyo mwanama mtukufu fundi mtukufu wakati wakahenda harume shughuli ile nane Said Harun hamandawe ya shughuli handani hanikuwa envelope hati yoposhoni Allah wala mtujua embabi wanikiwa wende shughuli ya bili huta uzuri ya ukaya ngebido ubeza wakanga wa shughuli ya saya yulinda mjini hula unikamna envelope yako toposhoni huwasulira mbasomani basi jaretari wakabantikari mwa shughuli nyirajine kutoposhoni huwasuli hoda honi huendo buwaza mvele kuzilazo ntipia fundi katisa wa namnasioni ya mvele puya fundi yo maksus ya mvele puya notable yo maksus ya mvele ya fundi mtukufu mwenza swaha hamadawe yo mvele punyi tukufu ekeibulwa abongo ndo wahunde ukaya abo deja iserwaria yeshifre kao Allahu alam mtujuwe mbabi yatilwa yabo kaibalwa ijoza hao na Mwenyezi Mungu hubuwa huchanganya mapesa alaga sina daula ya directori wo inguli ndo ze impose hahe ya directeur wa nguli do zempoza hahe ya hena mrufanyo mbahasi rekadu ukara hena baitamba faida ngwari mremao mwango urure ngemba biila waninkiwa kuchione sambambi chokayo nsipia wala kwa tibi ha banki shaza Said Haruna 25 au mengo mirara ujana zilobo nsiju wana wandrasha hawa wataze nikai ngwani ko za envelope zila ngwajihunda Dubai idawla ketunda hata imapesa ala harumwe diaspora ya jaruma le pochola fundi fundatu wani kemrumshahe hata hijabu henza he Dubai haushini hau Dar Salama hende hulu haja kuriwe wede mrumshe wafundi choi habiri banu na mbule habiri hardar ngezi bizila huzu batino ke dawla hundu hata santimu
zemali za laharume diaspora za jazafanywe amvalupula wanikiwa wadu warengo wadike mndu mshaho yende Dar es Salaam hawenda Dubai hawenda shini wadu warengo watoa uribule huja kuchuhuza kuchina duka shangoni kwa wandu tena welihuza clandestinema kutuliwa ushuru. Kazahisa baada zila huzifanya hurunji harma hula harmema mahafal harmema waidha ya ngoremo kaya kabati maji wanti juu na mnikema wa maraia maji ya urahisi na mwanike maji kabati pare harmale bavu la mahame ndabala wala muhindi haumjeni ulobo ntiju yalona ya contribuer armenti hatu yalibao 5% haum Comores yahemna restaurant wa hahi gwendo arengwa 5% ila de inji yao harma edawla le kiesi la edawla ibana nyasim Comores yalo yafanywa hazibu nzi ajabu nti juu ya balie mapesa la yahadja yaje yaunjio poshoni jomba kadiri ya zihima jana maili harma sezo uheya haumwezi jijana uheya nganja poshoni haho harume valupu ya fundi kujabenda harume service dempo weda wa declare ukaya umshahara wangu wa mwezi nguralizo hijana abo mimi ino ambao hazi prive ngebidiyo ntowele funvula hangu lauliba zempo zila zirade zindao za afregeze majiala la dendo ya njefanya iraia ya hunde namne kao ngujonda pare shaurenge pia hutoposhoni kujata harume banki shaururenge ubeha wonje kabajaba kishahata huriu kanti harma mawaidha ya haho wanatitikao watiti kabisa waoloka wanti pia wakaza kofia nikudu wewo vaya kantu ukaza nebu shuti ya Sudeis hujango wajifanyisho na Sudeis hujango wajifanyisho na Arabi Sauditi hudungu ye mhindi hawize restore kao ngazi huzao imaji ya loya ya haramu kao muislamu katuhunwa hujamba nezimwa hati ila 5% ya kaunji harume ekonomi yuli bao irengezwe pare irengezwe mba majinti kagono mbabi hea warenga yende ebe haimo na imo ilange fanyi wao hemna ushuru wa hemzinyo ya hemjeni ifanyao ya itaharume lote li hai wewe ngwanzo ezilwa ururenge ile mbabi wanikiwa yale harume diaspora yakahuza mvinyo harume zebari yakavia zemajiyamba huma bareni yakahoseza nuza hema burunku harume ze restora yenda ya hurampunda ya hunde mapesa ya haramu yaja yaunika ikawbidi wambe bona hundaralizu hijana banu na nende harume hai service dizempo ni wambe kaya taifi ani milikisho ezuhe kume ndo wende wabunguzi ende watowe emvinyo harume etagera fulani ya supermarché itowe okaimba bini hundrao
nganuniko no witowe nihuvukishe wana wakomoro watujenda bala wahundru mvinyo wanu na mbule wajeni wane wao shaimwane muislamu komori ya chinwe shaho yino adekai hanti waru mwa zetagera za restore ka ungere mangone mzeo wa hezempo mutaona mapesa fulani shaurige mapesa ho nikemdumisha haho hende Dubai hufunjize nkode ye take tuna mbadongo ichoka yonti pia he mapesa haho ye tange jo hendaje uruhe wabe kabati pare uruhe wabe kabati maji uruhe wabe kabati mwenje uruhe wabe kabati mbandu ya hula ndabunga eta nje fonctionne madama mtukufu anishoka yaye dini yuanda he yokuheshiliana ne politique yembabi yanjia wanti juu miliari za mapesa ikao wewe warenge kandu ne bushut ya sudaisi wabaya wanzoriki hama Saudi emba kuho yabakisha ngaringa urivesha sudaisi Saudi imfanya mshahara wa hahe nado hado heji milioni na milioni wardi watindi bonti warenge gashi wahuzu wewe ngwanzo jifanise nao mrengo wana mwatie yabo kamchuone se namne kama mwanadamu yotichachie maisha nangani mlabi yon kaya e sauti ya hema na mkongori nyide mloniyo haukaya se darasa zama maharibi nganyinizo nyide mlonizo ze darasa za hena juma nyide mlonizo ze darasa za he haina shughuli fanyishi hao nyide mlonizo harba ze radio na ze televizio nyide mrengoma waizo mwezamba wala wanazioni wa hawati mapolitisi ya basa ine mru ufanyo politiki nguchorumie luwa hanyu kuchorumie Qur'ani harumia zi aya za mtume ndio mlona sautu na abakabatizisha njio shani shongana mdaba nguzi do chingo henda harumu nchi hatu usilamu tidena mna hiyo usilamu do usomese mwana haho kai wade kama mwanadamu kufanyo hazi wohamba shambao beiti zaka ani goto zaka ezaka de mzewe wa example shatile le beiti zaka ndingo version tede ne magonzi ikawe ni njia abu kutozimbe mba hariba ngari vumbu wao e beiti zaka ya he gouvernement mekao de inrambao service des impôts ngomoneso kaya fehemu mwanadamu kadozi lumu ngofanyo dima ngofanyo lozi ngofanyo bundo kaya ushindu timizo msomo wa haho ngabwendisha mbao empo liba wakama uduwe kamade yode jonga la hola pitali maudu ngwanzo ende safarini yode le gari joka ropare ni ngwanzo maji yode mbabi ulibao yembabi ngosomesha mwana haho ya ukaya haini wakati ya joka urenga zama na zofanya haji ngebido mshahara wa hahe kangi ufanyiso haji umwelesi wandiso monesa rangudo utitini ya zoeye ye juha ya renge yenda haruma hanikwe hazi ya bundongu ifanyo heshira nefundi ne munye hazamnika kamdi vizima jana mailazi majana mararu na juho kaya balanga pa jiswa realizi hizi liba azishiri ni bala hauzi kume bala hauzi zitanu bala ngazindawa harumwe mzee wola wa hesafiri zempo iyo malezi ya usomesa imwana umelezo kaya banu hale ridoka antintaho magaya da ridoka antojione bana basa wanadamu wa account yoba bana basa ngaba kaula kire wali wakayara danzi haya unyongo
iyo de namna usomesa mwana ukabana banga bo stilo shaka bana basa kabati misizi ya udwanzi hama tablo umone sekabana basa ndukansa haruma nyumba ya liksi wesikabana wanadamu bouje uhafazi Qur'ani bouje usoma elimu ya dunia haruma liko likao ikansindo satulo jamu mwarejezo wana dingoni ya ukana mdo kanti zensaho mwadimu ya rumizao ya umejuha haina wakati wado shughuli kao nganyi yabo ina pesa mwani kiwanyi yinyi shaka mtuwe haruma service dempo masaidia maudu mwanzoende haruma shughuli fulani wende iyo do muhanda kanza nambo ustaz Said Haruna nutukuzao wakantula pize nganutukuzo okaya yede Said Haruna shihina jana zilobo ntiju wodo mshubihi urulishi hao ye malezi ndo kale wayinu rendo agaro haruma mafungu mengo mfukari haruma jana mafundi wana wanrasha hao watu kawa naziona hao yezile zijaje ibala bakaindi ni za banda ya bala mafungu mengo mfukari haruma jana kaya mafundi kwa tingulolo wan yezo mziporozo na haruma za kikafiri yezile ngazi jaoje ibala ngumwasomesao hindi ngebidi yoke imwana mkoma ngusoma aboka hujuhaya abo haunga mruhamandawe ajombe bwana ola kafiri bango mbojao yo hajaha shanga ndanuka ya mirangudo uzalihani hangu hata neshele yao njaparorate juma chiparorate juma kado nzima wakati na kahenda msafara na tushinda na waswili na koka tirate njarate shatirate chiparsera kaya musu ya subuhi alhamdulillah njaparorate micho swali sirize nyiradi njaporo trompe mrumsha hangu no izo ngajinizo izo kazi rendwa mukadorengelo le mwana hahe mukadorengelo le nasioni wa hahe ukawola ulati wa haho la ola humni kama lezi shahonde hatareli hamrumsha haho yoti hakibu mafundi haizo ngaliparo wanama watukufu mashababi hususan bomwanama shamuini ne grupu ya hao unuchi wakati ya ukari la zenkodo yinu unuchi wakati ya ukaya unu wakati ukayari likekar jipanga ne maudu ne avenir ya henti ya hatu ukezi hatu irengo mateka ni wanadamu kangu anzoe ibe haruma hawe kao ketubidi yende irecho hususio yo hao hawana dio damu kao ngwenda wala haufarizi ikale wenu warongwana wande wafaria yezi warongozwa hula ne opposition wariwaje wapulia warongezezi nai no bora wachijorongoziwa no wabuliwa umsajaja wafanya wa profite wantiziweye yenze hao yinu haufisidishe nsi ya hatu shago wasafura yinu kazi na ukiri imana mkomori ngujosoma hena mna ya lazimu reto ujanji no ugangi wa uhadaya wana wakomori na uhadaya ya mila ya hatu haukasisili na mna yinu mwiranganya ngaranzao nti ya ukweli yabengenga nkazu yabo kaule usiku wa juma assalamu rahane jare salamu ngalishukuriyo wananyasika ngwaridunga ubanu nani kakamjohi mwari dungo mwisoni hunu o madoni ngabjore je harmonize za Facebook nani Habarizacomores ngwajozo le sanjia za urejeza za emission yinu haizo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.